Biyag ti tao. Ag-enroll kay ti Kolehiyo, Rosbel. Nakasaganan ti kwarta pag-enroll mo. Nangalaan nyo nga iti kwarta, nanang. Inutang ko pa'y laeng. Manon, nagadun sa ti utang yun. Uray jak pa'y ag-eskwela na awan kwarta tayo, nanang. Ay saan Di ka agsardeng. Basta ag-eskwela ka. Uray maiwaras ti utang ko. Basta makalpas kay ti panagadal mo. Engineering ti kayat mi iti amam nga alaem a kurso. Ha? Ikarigatan mi ti agsapol iti kwarta. Basta agbalin kanto nga engineer. Adu nga minen ti bimak na nga engineer dito lugar tayo. Nagpipintas pa'y ti babalay da. Naglalastog nga rod dagiti parents da. Kunamutlan asino damot tinabak nang. Engineer latay anak da. Kunamutlan nakaraman da nga anyan. Kundi payab-yab da payon iti nagdadakkel. Padamot lang agkurkursing dagi jaydi. Ngam ita, apaw, kunamlan asino dan akon di payong tadida kayat ti mainitan. Nanang, Iso asika, Rosbel, tarimaanam ti agiskwela. Tano makagraduar ka, pakitaak man mo't dagita nga agimbabak nang. Nabakbak ng tanto ngam isuda. Isungag saganakan, takuyogan ka mapan agenroll inton bigat. uray di dakon kuyugan, nanang. Syaklat tan ti mapan agenroll. Kabailak mat? O sige, makamuka nga rod anak ko. Nukas na, naka-enroll ka matan, Rosbel? Wen ara, si Kangay. Nalpasan anyat kurso nga inalam ngay. Ay, engineering ti kayat dananang kantatang ko nga alaak. Ngam sabali ti inyenroll ko. Anya? Amok ti pagpatinggaan ti kabailak ara. Nakapuyak iti kakasta a kurso. Marigatan na. Anya nga rod ti enroll mo? Kina maestra. Si Kangay. Kina-nurse mat kanya. Ay, naimbag man ta dagastusam kat nanginan sa tikasta a kurso. Wen nga ron, iso ama asyanak kin ni Lolak. Iso a panunutak an imbag, no kasano a makatulong akin ni Lolak, Rosbel. Ay na. Adoy ti danom, Lola. Uminom kayo. Medyo napudot day ta adanom. Agyaman nakapok. Ay na, makaginawak pa nga uminom. Nakaron samot ang tauyok yun, Lola. Agina na kayo ngamin mat, Trabaho kayo mat ngamin at trabaho. Ay, sana bale. Agimbagak tumutlaang. Narbisan naklang amin iswakas taw. Gagangay lang nga uyak da ito. Nakakaasi kayo mat, Lola. Ay, No adala ko mamabalin ko, saan kayon apagtrabahuan? Tasya ko tagtrabaho. Ngam agis eskwela akpay mat ngamin. tila ang panagadal mo tinto na ram kan panunutam. Di nakpakadanagan tan napigsaak pa'y ngagtrabaho. Kan masapol nga agsalukagak tapno mapagadal ka. Jak kayat ngagbanag kanto ang nakakaase. Iso nga ramidag ti amin nakabailak. Tapno makaturpos kay ti kulehiyaw apok. Natang! Gumatang kay iti natang! Kamuti kyo! Banana kyo! Gumatang kayon! Nay, nagsabat tamo mananditi kalsada ng aglaklakaw, Filay. Wan nga rod nana. Anya nga dagita lakom ita. Natang pailaang ita. Ay, saan pa'y matanaluom ta impaluom ko asaba. Nasaya at nga rod. Di kaglaklako iti pang merienda Tapno saan ta nga agpada iti lako, nana. Awan, balasang kaw. Marigatan nakmutlaang agluto-luto. May mayat ti kasto ta diretso lakaw. Nasaysaya at matlatay nalawag asaritaan, nana. Natengken prutas ti isursur mo nga ilako. Tasya, kat dagitay naluto a merienda ti isursur kumat nga ilako. Ay kawan Filay. Ay, unay ka ngamin ti kinarigat ti panagbiag tayo, nana.
Nubak nang tayo kuma. Saan tayo kuma ang main-initan nga gisursursur iti lako tayo. Nagswerte dagiti babaknang tanakalinong dalaeng. Ala, agan anos tayo latta. Tanya ngay ket saan tayo mo't naipas ngay abak nang. Wala, Jak kayat tag nanayo na kastoy nana. Kayat ko ti bumaknang. Iso nga ar-aramiden mi ti amin na kabailan mi ti asawa. Tapno mapagadal mi ti anak mi. Tapno saan kamin nga agrigrigat a kastoy. Makauma ti agbalin a marigrigat. Oh, adto'y tinaglakwak iti nakamulak alamas bakit? Nasaya at nakalako ka. Inayon ko iti naglakwak iti banana kyo kun kamuti kyo. Tani agbayad man to'y anak mon ije pagadalan da. Nay, Rosbel, tarimaan ng tiskwela ma. Di ka agpampamayan. Taam mo matirigat mi iti inam amang manggay. Tapno at dalaing pagadal mo. Wan, Rosbel, no kasano kumati panangigaud mi nga agtrabaho. Kasta kumamot kan ka. Igaud mo ti agadal. Tapno makalpas ka. Nawatam. Wen nanang. Kat inton makalpas ka iti panagadal mo. Sumapul kanto adagos iti pagtrabahuam. Tapno mayaon da kami iti rigat iti amam. Tababaen kan ka. Mapadasan mimut ti agbyag ananamay. Ti agsida iti agkakaimas amakan. Di erko na balay. Di kotse kanda dumapay. Ha? Di ka pa'y lagpapaaram Padasam ti maki-boyfriend tadakas ka kanya. Pati ti agbalin na nobyom, dakas kanya. Tandaan am da ita, Rosbel. Lola, makatawon lang ti Orion. Agradwara kun iti kolehyo. Wen nga road, apok. Ay na, sapay kumata na pigsaak pay. Tapno makatrabaho aklat ta. Kat mapaglepas ka pay iti panagadal mo. Lola, ikarkararag tayo nga agbyag ka pa'y iti napaot. Tapno manalam mon tumat ti bunga ti adu a sakripisyom kanyak nga apukom. Para kan ka ti panagbaligik to, Lola. Si kanto ti pangipaayak iti dayta. Kayat kaayaon iti narigat a panagbyag. Agnam ay kanto, Lola. Agsubali takto kada kayo. Apok, sana para kanyak tanyaman ang magunod mo abaligim iti biyag. No di kat para matlaang kan ka. Iso apagad-adalan ka, saan nagaputa kayat ko ayaon nakiti kinarigat ti biyag. No di kat gapo, tadyak kayat ama itulad ka iti kasi tinagdalanak. Jak kayat nga agrigat kanto, apok. Lola, Manipod ubingak, adu arigat tinapasarak, aging gabi maketak. Patpat gan kaunay, isong araramidak ti kastoy, tadyak kaya ta maitulad kanto kanyak. nagsingpot kayo at talaga, Lola. Awanan ti umasping iti kinasaya at yu at tao. Ipadpatag ka, apok. Agyaman unay kada kayo, Lola. Tauray awan dagiti dadakkel ko anang padakkel kanya. Adda kayo mat amang ipatpatag. Kanang bayabay kanya. Bayat ti panagdakkel ko. Agyaman unay kada kayo, Lola. Ala, di tan lagi pan tinapalabas. Tagliday ka laeng no maipalagip ti inaramid dagiti dadakkel mo. Ti panang baybay adaken ka. Ang man nga raud, awan mabalin. Tadamot ten bukod da pamilya. Banag apagsangsangita. Tunggal malagip ko tinarakrak a pamilya mi, Lola. Naragsak kami di kadana ng kantatang. Diyak pulos inarapap ti maadaan iti broken family, Lola. Ala, sana balik tadaak met alolam. Patpatgen ka. Katuran niya pa iti mapaspasamak. Uray nakapsutak taon. Si dadaan naklat tamang protektar ken mang bayabay ken ka, apok. Papanam ita lakay.
Hinakila ko tayo naburas ko abungat papaya tayo bakit. Sika nga eh. Inakmat isursur nga ila ko tay linutok a pancake ken pansit lakay. Sapay kumata malakok amin. Kat dyan tangay. Napan ka din nag-eskwela? Wun, nasa paarimwar. Awan ka mo ngamin itay nagrubwat. Alang nga rod, agdagat tapay bakit. Tamakataon langan, aggraduaran dyan ta. Wun lakay. Ay na, addanton engineer nga anak ta. Magagaran akon amangi marcha iti anak ta inton agraduar. Tapay, sikat ti mangi marcha. San asyak? Katsyak tasyak tiin na. Agpicture kan tulaangan, dado. Lola, adda good news ko kada kayo. Anya day tangay, apok. Naka-applyak iti scholarship. Saan kayon amarigatan amang paadal kanya? Anya, ay na, nagsaya atan. Nga masapol ka no amin tinarak dagiti grado. Tapno sa anak ang maikat kas iskolar. Nalangarod tarimaanam ti agada lapok. Kat kabayatan na napig sa akpay. Agtrabaho aklat tamot Tapno makatulong akken ka nga uray kaskasano. Ay na, sakit ti bagbagi ka. Uray siyak nga rod lakay. Ay, banog ta siguro daytoy. Ngem sana bale. Tadanton anak ta nga engineer. Wana, saan lang ay sudat at da engineer na? Addan tumutin engineer ta bakit? Wun apalan da talaki di lakay. Anyan to nga tati parchen tayo no graduate di anak ta. Umanay nga ta jay do ababoy. Ay, uray talon to Iyawis tanto, dito'y barangay tayo. Tapno mamuanda nga dan engineer nga anak ta, bakit? Ay katun alakay. Umanay mutkit di aje talo ababoy asagana. Ay naapo, kamaw dyanan na. Makagraduar ka ni ti mabiit. Wen Lola, agyaman na kada kayo. Ado ti sakripisyo yung iti panagadal ko. Sikat adda nagsakripisyo. Ado tirigat mo iti panagadal mo. Ay na, nakaragragsaka ka talaga. Ngamin, amo kasan kanto maitulad kanya kiti naglabasan. Ay, sapay kumata may aplikar mo ada gusti inaadal mo apok. Wen nga rod Lola, tapno makasubali tak kada kayo. Ulitek apok. Saan ka pinagadal tapno ikan nakitinapinta sa biyag. Jak almanan day ta. Tay na irwama ko ni tirigat. Tilaeng kayat ko. Kat saan mo kumamapadasan dagitirigat ang nagdaldalanak. Iso amaragsakannak. Ta saan nakapinaay itarapaap ko para kan ka. Apay ngay anaglibak ka kada kami, Rosbel. Kunamila no addan anak mi nga engineer. Ngam kinamaestra mo gayam tinadal mo. Pakawanan dak ko mananang. Nakapuyak ngamin at talaga iti kasta a kurso. Mangilawlawan ka matrusbel. Sapay inwarwaragawag min amay sakanton nga engineer. Ngam pinain na kami. Mangilawlawan ka. Sana bali ta makaturpusak lat tamat. At least makagradwarak. Iso adi kayon agungat nanang, tatang. Agragsak kayo kitdi. Ta makagradwara kun iti kuleyo. Kat no makapasaak to iti board exam, agtrabaho akadagos. Rumbang laeng, tapno makasubad ka kada kami adadakkel mo. Wan, Rosbel. Tano saan agapo kada kami? Saan ka amakadal? Panunutem kumadagiti adaw arigrigat may. Pasaray ag-overtime kami pa ngaglako. Tapno makaurnong kami laeng iti pag-eskwelam. Wen tatang, jak tumalipatan dagita. Ay, sayang. Kunakla no may sakanton nga engineer. Sayang talaga. Lala. May payamon. At daditan bakit? Sana bali? Ta makagraduar lata. Nga oray sa bali ti inadal na kurso.
May mayatin ti kasta, gumtay nagsardeng. Wan matkit di ah. Nagsweldo kan, Rosbel. Wala nang. Ayan ti sweldom. Yawat mo adagos kanya kon, tayin nakmakitsenda, kan gumatangak iti materyales para iti balay. Tayin inutan tayo apapintasan, to'y balay tayo. Adu ti sweldok nanang. Ne, kurang day to'y. Kurang iti sangaribo. Para kanyak matan awan allowance ko. Ay sana mabalin, yag mo amin asweldom. Idi da kami ti mangmanggad. Ited mi amin ken ka mapaglakwan me. Awan apulos ti agbati kada kami. Iso nga ita tasikan ti adda trabaho na. Kastabot ti aramidom kada kami. Yintrigam amin asweldom kada kami. Dadola kay. Sukatan tayo dagiti plato tayo. Ibelengtan dagitay daan na plato. Ne, gimatang ka iti baro. Una, dagitay babasagin a plato dagitoy. Pangyayamanin a plato. Sayang dagitay plato, ano maibulag? Oray plastic mo't lang dagijay. Kakaiso na nga agsusweldon di anak ta. Nanaman tamot at ibiyag tibak nang. Nalakad sikat ti makamu Kan oray dagiti kaldero. Sukatan ta amin ng dagijay. Dagitay nginginaan a kaldero ti gatangak no bigat. Kan amin apigad sukatanon. Dagitay pangyayamanin nga style ti gatangak to. Hay, kamaudyanan na. Pumintasan ti biyag ta. Babaan iti anak ta bakit? Una, rumbang lang ammo na tasubadan. Tano saan aga po kadata dadakkel na. Saan ang makaturpos iti kolehyo. Una, masapol apapintasan na ti biyag ta. Tapnod na sirbe ti adu abang banog ta iti. Nay, di kay sama itag trabaho no felay. Kanakan, manipod nakapag-graduar kayo. Diyan mo't makikita nga agla ko kayo itinatang amulayaw. Iti anya pa'y laga pong agtrabaho kami ngay. Kat di adal nga rodan di anak mi, angkal. Kasta, pinagsardang na kayo di anak mo nga agtrabaho. Kasla kastan Kasla kami mo't agsusweldon angkal. Tada kami mo't ipagdiretsuan ti sweldo di anak mi. Kanya, naimbag man, itad na kada kayo ti sweldo na. Ay kat kapilitan tananamon mi mo't ti bunga ti nagrigrigatan mi, angkal. Apay, no saan aga po kada kami, naka-eskwela nga rod. Ha? Iso nga rod pinagadal mi, tapno ipaayanda kami itinapintas panagbiag, angkal. Iso nga awan karbangan na ngagreklamo. Ay na, napintasan to'y balayaw, kaka-Severina. Kan nagkakapintas na kiti gamit yaw, diti o nagtibalayo Ay na, jay apukok tinanggatang amin kadagita kaka. Nagdakkel to'y balayaw, nga magmaymay sa kamay. Wen nga rod nagabroad mo nga minan dya apok. Ngam kuna na nga adan tutulagan namang kadwa kanyak dito'y balay. Tangdanan na kano. Saanan kunak nga mipilit na mo. Ewan mayamalang no, ang nakadwam dito'y. Nagbiit, ang nakaurnong niya po ko man niya. Nars nga may niya brown. Dakalaki di sweldo na iday. Jak amo kaka. Jak mo damdamagan. Naimbag kamay, napakumbaba kalat ka. Nga orayadan mabalin nyo itibiyag kaka. Ngumya ka anak ka ni Fele. Isuda nga agasawa. Ay sos, hey, pirme, ti palangguad na. Kit awam mo nga ron pakakitaan, ti ipalpalangguad na. Tadi na paimot na nayunan ti posti di balay da. Mala, baybay amano kasta ti kayat da nga aramidon kaka. Narigat pakibyangan ti kasta klase ti tattao. Uy nga raw,
Bagbagak kumata ka anakak. Natangsit na talaga. Ne, apay nga umakar ka iti pagtrabahuan. Kat nagmayat lang arulan ti trabahom dito lugar tayo. Dakdakkel ti sweldo iti pagakarak tatang. Kat isuma lang no agabang kay jay, ta medyo adayumot a lugar di pangisurwang. Sa anak nga agabang nanang. Adda libre apag naedaki jay. Malangalod, lukas ta ti desisyon mo. Basta tayo sweldo ma, ipauit mo adagos kada kami. Juan Rosbel, ngamno kayat mo, agabrod ka laangan. Dakdakkel ti sweldo ija abroad. Kitaom ni Ara a kaaruba. Ijay abroad tinangipakatan na iti inadal na. Nakabakbak na ngan. Mabuti nga agabroad nanang. Ano saklangan diti pagilyan tayo. Nagpauitan di anak ta. Ikanak mo ta. Pagguduan ta bakit? Manipod nagsweldo di anak ta. Di ta pa'y nakailasin iti pagpa-repair dito balay tayo lakay. Maudain da ita repair. Intun nagsweldo manen Malang nga rod, papanamanan aya. Basta da kwartam, kanayon karumwar. At dalamapan ko gatangan. Hello, Lola. Kumusta kayo iti babaunan? Nasingpot matlaan kada kayo? Wan ay na naggagot. Isu na lang ta, spoiled the nakmat. Isumat amin ang taggaraw dito'y balay. Ultimag timplay ti kapik, isu amin. Kurang nalasubuan na kon. Talaga binilin ko akas ti aramidan na, Lola. Ngamin, jak kayat amabanog kayo. Ay na, napigsaak pa'y mo't apo. Basta jak kayat nga agbanog kayo, Lola. Kanwan gayam, linawas nga adda umay mangsukon kada kayo di taalugan. Tagpasyar kayo iti babaunan. Binilin ko dayjay amang ipasyar kada kayo. Ay na, agas-gastos kalaan. Baybay andak iti kayat kong aramidan, Lola. Tauray awanak iti danayo. Maiparik naklat na no kasano ti kinapatigyo kanyak. Ay na, makalwa ak manan iti kasta nga ibagbagam apok. Nakasingsingpot ka talaga. Mailiwak lakang ngarudan kang ka. Sana bale, Lola. Taumadan ni manan ti panagbakasyon ko. Ipapastayon to ti agin niliw, Lola. Naimbag man ta nagawid ka, Rosbel. Nagsweldo kan. Ay, manipod itatatang. Di yun namaan ti sweldok. Tanay katakon iti trabaho. Anya? Ne, apay ngay? Pagkawanan dak ko ma. Ay na, si kamagayam day tanak ko. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Ngamin, nakirelasyon nak iti katrabahwak nga daan asawa. Anya? Anya? Isyo di yun namaan ti sweldok tawanan pag sweldoak. Apay gamin nga inaramid mo ti kasta anak ko. Nagayatak lang mat. Awanan ba intay di lalaki? Kunana siyak tayayatan na. Ngam di nakmat na ilaban. Iso akampante ka nakirelasyon kang kuana. Takanayon na nga ibagang ilaban na tayan ayat mi. Ngam saan mat gayam? Anyan day ta nga inararamid mo, Rosbel. Kasano tayo pa'y itan nga Mapana ko, nanang. Ala, anak ko. Sapay ko mata maka-apply kan iti trabaho. Ay, wan nga rod. Uray sales lady di tana. Basta makatrabaho akmanan. O sige, mapana kon. Ay, nakakaasimot ti anak ko. Nabayagan nga agap-apply iti trabaho na. Nga marigatan mo na makastrak. Anyan tinagbambanagan ti anak mi. Ay, bagay. Anyat sang-sangitam. Mas asya na kay anak talakay. Malagip ko laka nga ron tinararamid takan ko na iti kalabas.
Ti panang perpersatakan ko an amang tad iti sweldo na kadata. Ay, oray sakmat nga ron. Masyanak iti anak ta. Siguro, no saan ta ngayon walwaldas dagitin inted na kwarta kadata. Nalabit, nakaurnong kumadya anak ta. Kit adda kumamit pangrugyan na ita. Taawanan sweldo na. Wan nga ron. Iso am akong konsensya aklakay. Mala, sulnitan ta tinagkurangan ta ita anak ta bakit. Bumawi takin ko na. Anya nga ron ngay. Agtrabaho tamanan bakit? Agmula tamanan, tapno adda ilako ta. Biyag di tao. Kabailan nyo kadipay tagtrabaho, nanang? Maululawa nga ron, Joy, anak ko. Agina na kayo, pay. Di yu ipilit tagtrabaho no saan nyo akabailan. Mayanos ko pa'y matkit di, anak ko. Ala, ito gawyo pay laang. Ang mga no niya ti mapasama kada kayo no ipilit yu tagtrabaho. Sana mabalin. Rabiin, naskan ang makaapit tayo. Kasta talaga tibiyag tayo ang mamirmiraot, anak ko. Uray maditirik na. Kasapulan lata nga agtrabaho tayo. Tapno saan tayo nga agbising. Manu nga ay tinasingir mo abayad tinateng tayo lakay. Nasurok la sa nga ribo bakit? Anya, kasanoan apasamak dayta, kat ado mo tinaapit tayo, kan nangin mo ti presyo ita. Nangina ti abunaw, si Milya kandado mapay. Nan kita man ti listaan, ang mga no nagkamali ti supplier tayo. Ay na, saanin ang masapul kita Apay, awan ayat ti panagtalag mo kanyak, Flora. Kunak man no nagsingir ni tatang itibayad tinatang. Nagsingir nga agpaiso, nga manula ang tinabati. Saan pa'y nga umdas apang matrikulayo iti kabsat mo, anak ko. Anya? Nangato mo ti presyo tinatang ita. Ay, tiyak amo kang tatang mo, anak ko. Di namat kayat nga ipakita ti listaan kanya. Ado siguro manen ti advance na iti supplier tayo. Iso anasurok asa nga ribula ang tinasingir na. Ni, nang usaran na ko maiti kwartangay, nanang. Amumot ni tatang mo, anak ko. Ado ti bisyo na. Arak, sugal, kandat dumapay. Nasaya at ayamat ti kasta nga raramidan da. Imbes nga urunungan nyo, saan? Gastusan da matitiawan ka saskan na abanag. Mabalin ka da makita ti listahan nga indat ti supplier tayo, tatang? Agpada kayo mo't kininanang mo, Joy. Aslawan pa nagtalag yung kanya. Tatang, nasaysaya at matlaang no adda may savings yu. Tapno adda mausar no kasding adda emergency. Apay, di ka makaawat, Joy. Anya nga ron ti maaramidak. Kat nasurok la sa nga ribo tinabati iti bayad tinateng tayo. Saan nga minatila pang igasgastuan nyo iti kwarta masingsingiran nyo Amam, Joy, talaga nga ginlalaing ka. Saan? Diyak la kaya't masayang ti kwarta pagrigligatan nyo kaninanang. Itatan na pigsa kayo pa'y agurnong kayo. Laglagipan nyo asan nga itagnanayon kat napigsa kayong agtrabaho. Nagsasaw ka. Kaslaan mo maamin, Joy. Mano atawanan nga agargar din kayo. Ngamawan mo't pakakitaan. Naimbag ano makaadal kami kani ading ko. No saan nga'y, awanan ad-adan nga agrigat tayo. No awan na sayat nga ibagam. Agulimak kan, Joy. Di nakpagahibladay. Nakaungot sa ni tatangkeng ka, Manang Joy. Ay, wan nga rod, Albert. Sakitan na nga mintimbagakan kwa na. No makorektar iti madingar aramidan na, sakitan na. Mano atawon nga minin nga gargar din tayo nga maawan maturnong da. Kat makachamchamba tayo matitinangato a presyo. Amumot ni tatang, Manang. Di na kayat ama korektar. Ay,
Kumot-kutong dan iti katatrabaho da. Gamawan mo't pulos urnong da. Dakes ka manan akadag iti kakabsat ni tatang manang. Istoryaan na ka manan kalakwatan. Bayaman no kasta ti kayat ng aramidon. Basta siya, pagsayaatan da kaninanang ti pampanunutek. Inton umay atawan, ag-transfer ak iji sentro nanang. Ijaya kon nga agadal. Awan kwarta tayo, Joy, anak ko. Adda mo kapag trabahuan nanang. Agtrabaho ka. Kasanungay ti panagadal mo. Agtrabaho ka, kabayatan ti panagadal ko. Apay, kabailam ay anak ko. Nasaysayatan ti kasjay. Ngam tagtrabaho ak iti garden tayo. Ngam awan mo't pakakitaan. Tabisyo mo't ni tatang ti pagbambanugan tayo. Ay, katalaa. No anya ti planom, suportaran ka anak ko. Basta di mo baybayan ti bagem. Apay nga ya pinalubusam janak mo nga agadali di sentro, Ruel. Amangan mo no kayat na lang tagpaliwawag. Nasayaat mo tiday, no ijayin ti pagadalan naman ng Lucia. Tapno natal na ti biyag ka. Sa balit ugali da jajaw. Nadama ibaga kingkwana, kontrain na. Anya? Diyak ka mau, yung dumakdakil ti ulo ti anak ko manang. Nalaing pa yan asumungbat. Nabayag ka no nga aggargar din kami. Ngam awan ka no mo ti pakakitaan na. Na? Apay ngay palubos mo akas na titrato na ken ka. Ay no siyak takin anak ken ni Joy sigurado makaraman kanya. Nawan na, narabidag ti kasta, siyak ti madaksan. Amangan no idarum nakpay. Albert, amangan no aramidem mat ti kas iti naramid ni Joy. Ti ipapanaw na. Tatang, pudnomit ngamin asaan nga itag na nayon kit napigsa kayong agtrabaho. Di mo kanunungan di kamsamaw. Amo na amay gatang amin iti makan ti kwarta tayo. Sa pulan na pa'y lang. No sa dino ti papanan ti kwarta tayo. Ado ngamin ti bisyo yu tatang. Osto tinakuna ni manang. Mayat no adda ti urnong tayo. Tapno adda ti pakakitaan na pagbambanugan nyo. Ken pang emergency lang ah. May saka mo Albert. Sak nga amayon ti isuro yaw. Amok dagitan. Saan ang masapol nga ulit-ulitin nyo ngay bagbaga? Makatawanan, sipod nagnad ni manang Joy di sentro nanang. Kumusta mo't nga tanti kasasahad na ijay. Awagan ta inton madamdama anak ko. Kahiliw ko ni manang nanang. Di bale, tamanula abulan ng ti Orion. Agkoleho kamutan, Albert. Makatawan man ang tinapalabas. Umawan latta ti pakakitaan ti pagbambanlugan tayo. Kitsan nyo matin nga ikan ni manang iti kwartada. Tadagat nga ro trabaho na, bayad ti panagadal na. Tangiwat mo, anak ko. Amangan numangag na ka ni tatang mo. Kat amumot akagurguran na amangag ti kasta. Kun tadi na ammo ta gurnong nanang. Gastos latta na gastos. Husto ni manang Joy. Saan nga ammo ni tatang tagplano itinapinta sa masakbayan ti pamilya tayo. Ngam makuriktar. Sakitan naman. Anya, sarungkaran yun ni Joy kun ang bakit. Wan lakay, mapantayon to akada Albert. Talo tayo amang sarungkar kini Joy ijay sentro. Saadan, nagpakalaing tumuladay dyan anak mo. Amom lakay, pagsayaatan ta ti pampanunutan ni Joy. Di mo ngamin ammo ti agtipid. Ay kanwan gayam. Nadamag ko nga inlibrem manen iti arak dagiti ko kumparem. Agasam dayta. Nag-advance ka iti kwarta iti supplier tayo. Tapno adala paglibrem ka dagiti kumparem. Ay na, may saka mo, Flora. Awaning, naakaran kan iti ugali ti anak ta. Apay ay apat yung ida. Nalalaing kat dagita nga anak mong, ngamisyak nga amada. Kumusta ka, Joy, anak ko? Nasaya atlat tamot nanang. Da kayo ngay? Kas iti sigod, trabaho kami latta at trabaho.
ngamawan mo't maiduldulin a kwarta. Apay, talaga sana nagbalbaliw ni tatang? Ay, nakasaritak nga rod ti supplier mi. Kat nakunana ang nag-advance ka nun ni tatang mo iti kwarta. Ngam imbes nga igatang na iti masida. Saan? Taarak mo ti ginatang na. Ala, di kay madanagan. No saan latang agbalbaliw ni tatang, siya kunti mga ramid iti pamuspusan. Tapno pumintas ti biyag tayo, nanang. Ay, agyaman tada ka akatulong akan ako. No siyak nga minti agsao, kat sigurado aguraan nak jay amayo. Gimata nga kiti grocery sa yawid yo kan ni Albert, nanang. Nangalaam iti ingatang mo, Joy, anak ko. Tay sweldo ka, nanang. Imbes nga usaram iti panagadal mo. At dapay mo't nabati. Adoy, pagplete yo. Ay nasaanan, Joy, anak. Usaram ki di dayta. Alakit din, alaan yun. Taamok nga awan manan inten ni tatang akwar tayo. Nangalaam iti inggatang mo iti groceries, Flora. Inted ni Joy nga anak ta, lakay. Anya, Part-time laang ti trabaho ti anak ta. Nga makaurnong lata iti kwarta na. kay apay akasta ti bagbagam. Pangaganak maneng. Makaurnong tamat kumakit uray basit no saan ka anabisyo. Apay akasta manen ti palagsasaum kanya. Timangsit ka manen, Flora. Naggapu ka lang iti anak mo. Kasta manen ti palagsasaum. Kasano nga rot ang makaurnong ta. No basi met ti mabati abayad tinatang. Talaga nga awan ti mabati. Tadi mo ammo ti mangi-manage iti kwarta, lakay. Di mo kaya ti paisuro. Agunget ka met no makorektar ka. Iso ang makaammo ka nga ron. Anya di pagsarsaritaan nyo ken Albert itay, Flora. Agadal iti kolehiyo ni Albert, lakay. Apay paylaag. Aggar din tayo kitay. Awan kwarta nga aramatan na. Adda, basta isardeng mo ti agbisyo. Ni Joy, timang tulong iti kapsat na. Ay, kitala ha? Makamungarod ni Joy amang paadal iti kapsat na. Para makita Ti kuna na siguro nalaka. Albert, adda ka din tatang allowance mo? Ada 500 nga inted ni nanang kanyak manang. O sige, siya kunti makaamo iti kwarta pag-enroll mo. Ilistam lat na manang. Payadak to keng ka. Ay na, sana na masapol. Sana balit adandani ako naggraduar. Saan na masapol nga agtrabaho ka ading ko. Siya kung tagtrabaho tapno maipamaysam ta agadal. Nakababayin gan ka manang. Awan tirong nga pagbainam kanyak. Kabsat ka nga ron, kabsat nak. Kaya't katulungan. Ipakita ta ni tatang nga uraan niya pa iti kinarigat ti biyag tayo. No ipapati tayo tagtrabaho ka na gurnong, maragpat tayo ti arapaap tayo iti biyag. Ikarik manang. Igaid ko ta agadal. Tapnusan ama sayang ti kwarta a pagrigrigatam. Ay. Sino ti mawagkin ka itay, Flora? Ni Albert, lakay. Abay, awanin ti kwarta na. Kung lakto magabay. Ipili na dyan ta muna. Kung naman na sino na laing mo nagsasaw. Saan adimawat iti kwarta? Taadda ka no ti inted ni manang na. Nya, Naimbag pa'y ka ni Joy nga anak ta. Masuportaran na ti panagadal na. Ken ti panagadal ti kabsat na. Saan akas kadata? Nagbasi ti maititadakin ni Albert. Di tapay maikanan ni Joy. no nabalnog ka nga ang trabaho. Oray, saan ako natulungan? Agpurdiak lang ito sa bali. Agsapol ka matin iti pakipurdiam. Patpatsim to mo na mga bagbaga na dyan adyaw. Manulat tawon na. Kunam lang na sino akalay nga mo. Kurang pa iti kapadasan day.
Kalpasan ti patatawan. Aggraduar ka matlaangan, Albert, ading ko. Agyaman naklawunay kadagiti tulong mo kanyak manang Joy. Awa na nyaman na. Kung naktumot kan ka, no desidido ka amang gunod iti arapaap mo, ado ti pamuspusan. Nagado a groceries na ito yun, Joy, anak ko. Wala nang tanagsweldo akmanen. Mayatan ti trabaho kita. Ay, proud ako na ikan ka, anak ko. Ngamin, nagunod mo dagiti arapaap mo. Saan kan nga agparikot iti kwarta, tanapintasan ti trabaho. Anak kita yan ni Manang Lucia. Marabianak nga agaway. Kasangsangpot laang dagiti anak talakay. Rumar ka? Ada na pati pagsaritaan mi ken Manang. Sige, mapana ko. Aging kan samat itakat adda sakit tinakam ni tatang kanyak nanang. Sa baling amin ti pagawatan na iti bagbagam kan kwa na anak ko. Sakitan na unay. Di na kayat ti maisuro. Nangatong amin ti pride na. Panagrik na nang amin ket husto amin ngar aramidan na. Talagan sang awanan ti panagbaliw ni tatang nanang. Day tangarood ti saan na amaamires. Ipilit na mo ti amuna. Kitain nyo. Aging gaita ket awan ti naipundarmi. No saan kayo ang nagpursige nga agkabsat? Awan saan kayo ang nakaadal, anak ko? Isong agyaman unay kada kayo. No kasta, aggraduar matan ni Albert iti kulehiyo. Kaba guys? Huwag ka no Manang. Sa anak lang interesado dita. Adda na limastog niya babae akanakam. Tadi ada lang. Sumarunong tumutan na yung Albert. Katapay, palubos mo lang ta nakastaya. Ay saan? Ito raya may data si katamada. Di dagin lalaeng. Takurang paitam mo dagita nga anak mo. Ngam nagsasauda kaslam mo da amin. Kaslada kalainganan. Lima atawanan nga agtrab-trabaho ka, Albert, ading ko. Adamot siguro urnong mo. Mabalin mo ti mga asawa. Adamod basitan manang Joy. Yung sa anak pa ila mga asawa. Umuna ka ba ya? Jack pa'y namam mo ti lalaki para kanyak. Naimbagkan ka at adan nobyam. Kurang pete urnong ko manang. Plano mi nga mintag negosyo. Ay, wana. Mayat ti kasta na panunot yo. Agurnong kayo para iti masakbayan yo. Saan kang agsaysayang iti kwarta? Pagadalan ta tinapasama kadananan kan tatang. Kitaem, lakay kan bakit dan ngam awan na pulos na ipundarda. Takasano, bisyo mo ti papapanan ti matmat gadanda. Huwag nga ron manang. Isong aramidak ta amin nakabaulak. Tapno saan ko mapadasan tirigat apagdaldalanan dananang kantatang. Wen ading, ngam uray no kasta, tulungan talat ta dagiti dadakkel ta. Nyamot kan di kasto yan nagbanagan tibiyag ta. Flora ba kay? Nakapsutan ng trabaho. Awan mo't ornong ta. Mabainak mo't dumawat ka dagiti anak ta. Tamok nga awan tina itultulong ko iti. Iti panagadal ta. Adamot basit urnong ko lakay. Ornong mo? Wan. Inurnong ko dagiti tangdan ko iti. No kasta nga ag sideline na. Saan ko laeng nga imbagbagakan ka? Taamok adawateng manen. Ay, anyan. No sa anak ko managsaysayang iti kwarta. No dimngegak ko makada kayo iti pamagbagayo kanyak. Anda ko mamo na ipundar taba kay. Tanapigsa ti kita ti garden tayo. Oh, adto ti kwartayo nanang, tatang. Nagadumot a kwarta da ito yan, anak ko.
Magano awan mo maurnong yan. No kanayunin da kami nga ikaditi kwarta. Wan nga raw, anak ko. Adda ornong mi tatang. Naggapo ka ni Albert ita duma dita. Idulin nyo tap na dagastusan nyo. Nang runa itata diyon ka ba lang tagtrabaho? Bababay na kun kada kayo, anak ko. Paspasensyaan ang lakuman. Iti na isausawang ko iti kalabas kada kayo. Pasensya kayo meten ay ti pa nagsasaok idi kada kayo tatang. No adaman na isawang ko nakasairan tirik nayo, day takot para mutlangit iti pagsayaatan nyo. Masayangan nak ngamin iti kwarta pagbambanugan nyo, tabisyo laang ti papapanan na. Mawatak itan. Husto kaya. Kabayatan ang napigsa tayo pa nagtrabaho. Agurnong tayo. Tasaan nga itag nanayon kat napigsa tayo. Te pagyamanan ta alakay. Ingaed dagiti anak ta tinagadal. Nga uray awan na it-itin mo kadakwada. Wen nga ron pakit. Ay na, agyaman na, tananakem kayo, nga anak ko. Imbagbagak ide, nga awan amoyo. Ngumsak magayam, ti awan amo na. Umayak man ka ba, guys? Sumra ka ama ng losya. Nagdadakal pa dagitabag mo. Pinapanaw na ko nilakay ko, ading. Apay. Ay, naiskam nga mintornong medye bangko. Tada ng invisak, ngam iskam mat. Anya. Iso a pinapanaw na kaon. Dakkel nga minakwarta tinapukaw kada kami. Awan sa bali a papanak. Iso a makipagnaedak pa'y man lang diti balayaw. Kaalaa. Di ka mabalin a baybayan. Takabsat ka manang. Tang, mapanakon. Ne, ada kay magayam anti. Ay, wan ka nakan. Kumusta ngay? Ay, katkasto yan. Nasihat la tanti. Ay, anak ko. Makipagnaid pa ilaang nantiyo dito'y balay Taawan pagyanan na. Pinapanaw ngamin kano na ang kelyo iti balay da. Ada saan daan nagkinawatan. Kastaya. Nalaawan problema iti dayta. O sige anti, agnaad kayo lang diti balay. Ket no da kasapulan nyo, ibagayo lang kanyak. Sige, mapana ko na. Nagibata kiti kwartayo kanina ng tatang. Sige. Ala, agan anad ka anak ko. Napintasan ti trabaho dagiti anak yo, Ruel. Matulungan da kayon. Nakaadal dadwa, manang. Gapumailaang iti sakripisyo da. Isuda, tinang paadal iti bagbagi da piman. Ay, malagip ko lakit nga ro dagiti imbagbagak idi may papan ka dagiti anak mo. Imbagbagak nga awan na pinta sa masakbayan da. Tagpakalaing damang bagbagaken ka. Ang amita, nagunudan darapaap da. Uy manang, isuasan gayam anasaya at ti agsaw iti patapos. Taditay tenggay, tigasat, ken masakbayan ti tunggal maysa kada tayo. Biyag ti tao. Ara, sabong, para ken ka. Sa anak pa'y laan na tay. Sagsagutan na kon iti sabong. Sana nga. Diyak kasapulan day ta sabong. Ijay sementeryo ti pangipanam iti day ta sabong. Kababain ti kastangar aramidem ara. Anyala ang ti sawan ni Loreto iti kasti nga inaramid mo. Uray met asino a babae adi adal akas kanyak ananang. Imposible adi agpungtot iti kasti a klase ti lalaki. No di mo kayat ni Loreto kasaritam itinasayaat.
Sana kastabas bastusam kit din di tao, Ara. Mangibabayin kay ti kasta nga aramid mo. Oh, di si kanti makiasawa kan kuana no kayat mo manang milita. Ha? Huston, ikateman ti kasta nga ugalim. Natangsit ka asumong sungbat ara. Saan anasaya at ti kasta nga ugalim? Makapasurun kayo mat ngamin. Isakit yung launay day di nga agtataho. Di adala, nga may sala nga agtataho ti pakiasawaak. Yaks! Never! Ara! Ay, ayaba man ni Loreto, tagumatang ta ititaho ala ko na, Ara. Makapangpanganak kat. Sikan ati mga yabno kayat mo. Yak! Makabakbak kwanak no siya. Makapadurman lang arudin jay lako na. Pati jay aglak-lako, kadiri, yak! No di mo kaya't saan laang. Di kan suman na udita, Ara. Anya ka kadi? Loreto! Tahuman ditoy! Naimbag man, ta di mo pa'y malagip dagawin di jay lugar yu, Loreto. Na-enjoy mon samat ng tinagbakasyon dito yung lugar mi. Di nakpay ngamin palubusan ti uliteg ko. Tawan ti kadwana. No, sumangpet ti anak nang aggapo ija abron. Sakto ka no agawi di ti lugar mi, Milita. Ah, kasta ka di? Ay well, ada ka din ni ading mo? Ay, ada. Nagpupok iti silid na. Di matlarong marday dyan no ayabak. Kasta ka di? Pakitid mong tumalaking kwanan da ito, Milita. Ni, nabalkot mata regalo. Ah, Loreto, panagkunak. Sabda nga mo na pagdadatunan di kabsat ko. Kababain ngamin unay kan. Bastusan na ka ngamin unay yan. Okay lang, Milita. Amok ang mawatan nagtumot lang ni Ara. Amang ano italang da jay. Masursuro nagtumot la siguro nga ayaten. Ay, da kamin ti mababain. Gapuiter aramidan ni Ara. Pasensya amla kuman ti kabsat ko, ha? Wen, awan problema iti dayta. Basta pakidanon la kuman ken kuana nga ayataklat ta. Mauray kas jay ti kinasuplada na, ha? Nagluko kan, Ara? Apay nangimbol lang mo ti regalo ni Loreto kan ka. Ibasurak tupay. Di ka man nagkasta-kasta. Nagrigrigatan na lakit di ginatang daytoy. Tano jak agbidot. Tangingina na magic pillow daytoy. Ay na, jak pagtatak ko nan ti regalo ti may isang agtataho manang. Sikan ati mangidulin iti day tano kayat mo. Agayat launay ni Loreto kan ka. Kasta ti kunana kanyak. Di mo man sang kaulit na ibagaday ta, manang Milita. Masurunak, madadaan lang ang taldaw ko. Adda ni Loreto. Sarungkaran nakakanaw. Sangwam ka day. Saan? Anya ko maaga po asangwak nga. Jak pagan ano nanang. Uray, tadamot ni manang Milita ang kasarsarita na. Ara, amom. Dayawak man ti kinasingpet ni Loreto, anak ko. Nadayaw abaro. Nagagut. Ken madlaw anatak ng alalaki. Ni manang lako mga minan ti Arman na saan kat asyak. Feeling mat ngamin day tak alalaki. Nagadong Arman na, syak pay laang. Ha? Amo na kumamat ang ibagay ti kinatao na iti Arman na. Kay pada na kuma-vendor laang saan kat asyak ang nakaturpos iti koleyo. Nalabos day taaki naman nagtagibasit mo, Ara. Pudno anakatal ka. Ngamsaan ka mat aboard passer. Kasano ang makatrabaho ka? Wen ka di! Di kay madanagan. Agtekak tumanan iti board exam. Patyak ang makapasaak ton nanang. Ala, sumrak ka mani. Pasensya ka na. Tanailit lang ang tisilad nga ababanga. Okay lang. Sa anak mat anarati, Ara. No kasta. Agmay saka lang dito'y dagos mo. Wen mani? Kasta ka rin. Ara, I love you. Mani, amangan no mailawan ka. Anya ko ma.
Ikasar ka man. Di ka baybayan, Ara. I love you, Ara. I love you too, Manny. I love you. Andak man Ara. Ay na, namiss ka unay, Manny. May saal daw laan saan ta nagkita. Kailiw ka unay yan. Isungarod niya yung mayak. Tamok akailan na una yan. Alang, irikap mo ang gusto rin daw. Tamangan mo na makakita ka tata. Anya kumanod na makakita ka datan. Agpada tamad asing ka. Kwa, amo matanda kita ng tao. Nalaing naag-jismis no na makita ta. Tsak kaya ta jismisan na ta, Ara. Maturog ka ka di dito'y dagos ko ita. Saan? Tada pa kami dagi di balay. Ay, kunak no makaduha ka ita, Rabi. Di ka matanagan. Tayo doon nag-asawa tan. San tanto nagsinsina? Agkoy-koyog tanto ka na yun. Sa bagay matkat di Amom, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Ngamin, padak a professional tinagbalin anobyo. Ken, agbalin to nga asawa. No kasano ti kinaragsak mo? Nakarakaro pa kanya, Kara. Amin, kasyan ka tinagbalin ang nobyak. Dinak to nga tayo sukat iti sa bali. Apay ko mga aramidag ti kasta. Ay ayaten, Kara. Iso adyak marami ti bagbagam. Sumbata mo na, Manny, please. Apay nga ta, di na sumbatan ti cellphone na. Nakaturong nga ta. Nabati na nga ta ti cellphone na. Wanuan niya. Out of coverage mo tan. Idayal ko manan. Awan na talaga. Naidapan ti cellphone na. Apay nga ta. Kuna na nga min ako yogan na ngagawid iti balay. Kanalpasan ti review mi. Apay nga tan. Talaga nga awanan. Di nakrep-replyan ni Manny. In-text ko pa ikan ko na nga kita kami dito terminal ti boss. Ngamawan dito ay. Apay nga ta. Anya taramida. Ara! Ara! Diyan manak Manny. Kunak lano linipat na ko. Thank you. Pasensya ka na. Makumikumak namin. Tado ti dimtang nga sa ilim eh. Kasta ka di. Kasano? Agawid kita. Sumurot ka di kanya. I'm sorry. Awan namin kaduan ni Mama ang mga sikaso ka lagi sa ilim eh. Intong maminsan pa labigat ti awid na. Kasta ka di. Sumarunok tulangan, okay? Amom nga ti pang surutan kanya. Nalakalang day Tara. Nalakatag sabong. Basta itid mo kanyak dress mo ha. Tamapanak to no makaawid dagiti sa ilim eh. Okay? O sige. Umawag kan to ha. Well, Nara. Promise. I love you. I love you too. Purayak ti umay mo iti lugar mi ha. Tayam amo ka kadagiti dadakkel ko kanti kapsat ko. Nukas na. Kanayon lata dito'y balay dayjay nga agtataho. Nga oray idi awanak, nanang. Wen taam mo mat asukin na ni manang mo itilako na atako. Isuda ati kanayon nga agsarsarita. Tiket di ko na, siyak igagara na. Gamalas na, taadan ay ayatak. Anyat kayat mo asawan. At danobyo. Wala nang, padak matla a professional. Anya. O sige nanang, tain nakagload, at daawagak. Ha? Sika? Apay?
Gagaram? Kuha. Agpasyarak ko maara. Sorry, nga makiasawa akon iti mabiit. Addan nobyo, Loreto. Iso asar dengan nakon. Mabalin? Oh, Loreto! Sumrag ka! Umay ka! Thank you, Melita. Ala, panawan na kamin ka ni Loreto diti sala sa ara. Adda na pataga pagsaritaan mi. Ara, anyat mapaspasamakan ka. Itay pa'y laparbangon abakwar ka abakwar. Apa yan? Masikugak na nang agduan ambulan tinawag. Anya? Masikog ka? Nakaalaam itisikog mo. Ni Manny, professional matlakas kanyak na nang namamok ijay syudad. Kat, ayan na nga rudan. Inawagamon, imbagam ti kasasad mo. Intex ko ng awan sungpat na. Anya, kat kasanong arod itan, mapantay jay syudad, tainta sa pulan ti bagbagam anopium. Kuha na nang, diyak ka muna sa din ijay syudad ti balayda. Diyak pa'y katamo no balayda, wano agab-abang dalaang. Anya, ay sus, kasanong arod daytan, anak ko. Ne, addan sa Jacob sat mo nagkapoy jay ini. Kadwa naman ni Loreto adimtang nanang. Nagkapunda nga ta. Kan, apay anag kuyog da. Nanang, aday pud numi ka ni Loreto. Loreto, si kanti mangibag ka. Nana. Agayan ayat kaming ni Melita. Ha, Uwan, nanang. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi. Inlimod mi laang gada kayo ti relasyon mi. Ang saan kami pa lang agkasarita. Ngamin, lepasan ka no pa ni Loreto ti may sa semestre iti kolehiyo. Adi na nailepas. Apa man na makagraduar, isuntun ti pa nagkasarmi. ha, no kasta, nagadal ka iti kolehiyo, baro. Uwan, Nana. Ngamjak na ilipas, ta nagsakit ti inak. Iso ano gurnunga kiti pagtuloy kong agadal. May salaang mitkit di asimestren, Kat apaman ang makagraduarak, ikasar kong tunta na kayo, Nana. Nakapasngay kan ara. Nga maging gaita. Di pa'y nagpakpakita apulos ti nobyong. Makumikom ngamin manang. Di na lamay sa parang ti may sangal daw pa ng sarungkar na kada kayo iti anak mo. O may tumit lang ang dayjay manang. Ay kat, sapay la kumangarod, ara. Happy graduation, honey! Agyaman ak Melita, ni sikat may isang inspirasyon ko. Isa nakaturpusak. Ay ayaten ka. Ay ayatan ka mat, honey. Dawatin tayo ti Diyos. Asapay la kuma. Tama ipasak ti board exam. Kat maadaan na kadagos iti trabaho. Well, Loreto, kan amo ka kabaalam dayta. Makapasakan to, honey. Oh, apay ngagsangsangit ka, ara. Anyat mapaspasamakan ka. Nanang, diyak manin nakapasa iti board exam.
Anya, awanin tinamnama. Maudin da ang chance ko nga agagsampara iti board. Ngamtsak matlat na ipasa. Kasano pa itan nana. Anyan, anak ko. Ala, talaga siguro asaan mo agasan. Sana bale, ta makasapol kan tupay mat siguro iti trabahom. Nga oray saan ka aboard passer. Ti may sapay apagsangitag. Ti ama ti anak ko. Linipat na ko. Diyak amo ti pang sapulakan ko anay jay syudad, nana. Kasano kami paitan, nana. Ala, agrobot ka. Tainta sa pulan tinopyong. Kuyugan ka, anak ko. Sige man nga rod, nanang. Dito'y idit ayuyang mikin ni Manny, nanang. Ngamdyak ka muna sa dino abanda ti balay da dito. Agdamag ta kadagiti tattao dito, anak ko. Di aglakla ko iti barbecue. Agdamag taken ko na. Wala nang. Excuse me, kapsat. Mabalin ti agdamag. Anya day chay, kabsat. Amamuyo ka di daytoy atao. Daytoy tiladawan na. Mani tinagan na. Nay, apay. Adda kadimot atraso ni Manny kada kayo, kabsat. Ay ikwa. Adal ako man napatang nga ibagami kan kwa na, kapsat. Ay nakabsat, nakabalo dun. Natiliwan ngamin nga agar-aramat, ka naglaklako iti may parit nga agas. Iso nga imbaludan. Kasta ay sige kapsat, agyaman kami. Agawit tayo, nanang. Anyan, una yun, agasgasat yu iti apo ko, anak ko. Anyat-tiyat mo, ayamat! Di mo matkayat ng gatas! Ay! Tungtutan na ka talagang! Yung tantanak mo. Awan mo day taara. Kasano? Nakamangmangit! Di namat nga rin kayat ng gatas! Nabanog ako na mangisalsalakan ko, ana! Nalala, sublatan ka mangisala ka ni baby. Oh my God, baby. Gusto naman. Di si Mardengan ng sangit. Ay, umanungat kan tumat. Siyempre, makitut yung anak mo. Apay nga ung tamaya. Manungal dawan nga umanungat ka, ara. Pasensya kayon, manang. Yung aborido ak ngamin. Awanan pagkatang ko iti gatas ni anak ko. Tawan ba't ni ama na amang suporta ko maganwan. Noon yaman ti kasapulam, ibagam kada kami kaninana. Si dadaan kami matamang tulugan ka. Mabainak, manang. Ngamin, linamot ko amin na sinasawag iti kalabas. Mababainak kunay ka na kayo. Nangrunakin ni Loreto Anopio. Ay na, lipato mong tinapalabas. Awan mo ti sabali amang tulong kan kano saan ada kami akapamilyam. Ganuan gayam, agkasar kamin kan ni Loreto iti mabiit. Nakaapapal ka, manang. Ngamin, nasingpot ni Loreto pakiasawaam. Kat itapay lang. Kablaaman kan, manang Milita. Agyamanak, ading ko. Yag, di tao. Apay anak kami suot kasi mangput. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan itinobyom. Awan, nana. Apay nga rod akas na ti Jarma si mangpul ngay. Awan, masurunak lang. Nakadkadlaw ngamin. Malaglagip na pay laang dagiti ex na. Anya? At apagpaikit din, nga ang mga no pinagbalin nakla pa nakibutas, nana. Ni, pag kunaamot ngay. Basta,
Ado ti pakadlawak, nana. Iso ang masursuro na. Sinaaksan ni Gerson. Ngam ti kanayon mat ang masaksakit anak, nana. Apay, kabaalam nga rod mapukaw, tinobyom itibiyag mo. Inaramid mo day tay din, saan ka day? May saal daw la sininaam ngam nagsubli ka matlakan ko na. Ay, atak nga minunay ni Gerson, nana. Iso adyak kabaalan ang mapukaw itibiyag ko. Apay nga rod sinaam no kunam nga ayayatem. Wan ata kanayon nak matapas pasakitan. Ay nabalasang ko, atap mula ang dayta. Awang matararamidan dyan nobyom. Si kamot laang timang parparigat iti bagim. Iwaksim tinalabo sa panagim imon mo. Tasan nasaya at tikasta. Ay, atak ni Gerson, nana. Diyak kaya't amapukaw ko itibiyag ko. No kasta nga raw, di mo labsan taagimon. Nang runan awang matirumba nga pagimuunam. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Gerson? Jay, may isa kadag iti customer ko, honey. Nag-order manan iti lako ka pantalon. Nan, kita man ta cellphone mo. Asino dagito ka-text mo ababay? Customer na kita. Customer, at dapay take care na? Unay ka na ya. Awan mo't dakas na. Tanabayagan na customer ko dagita. Iti ilaklako ka badbado. Agawid akon. Diyak manganin dito restaurant. Agtugaw ka di. Nagado ti babae akatetext mo. Ay, apo, customer nga ron dagita. Palusot ka kit di ah. Ha? Agbiro kakman mat iti lalaki akatext ko. Makityatak mat iti lalaki. Takita akman no anya mat ti mariknam. Unay ka lakit din na ya. Ala, mga takit din. Kalpasan na. Intag pa siya. Hayawanan ganas ko ng pasyar. Ah? Ipasyar mo dagita babae akatext mo. Agawid takit din. Day tiyayin ni Gerson. Adamanin ka sa una iti cellphone. Surutak iti naliman. Nakasingsingpit ka talaga. Tiawanan bain. Babae manin ti ka sa una iti cellphone. Sige, ma'am. Agyaman ako na na. Ingat. Bye. One! Amok! Adan kasukat ko kan ka, Gerson. Honey, adda ka gayam dit, ha? Ha? Agbrektan! Anya ka di man ti pagkaskas tama, ya. Sabali manin a babae di kinasaritam iti cellphone. Customer ko nga rod dagi jay. Amom mo ti klase ti negosyo. Agduduma dagi ti customer ko iti online business ko. Basta, manjakon. Jakon makaanos, Gerson. Umay ka man gidi. Intaman gidi agpasyar. Awan ganas ko ngagpasyar. Ayabam dagita at textmate kan callmate mo. Kay soda ti kadwam. Ha? Basta agbrektan. Hello, Karda. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Julia nga anak ko? Awan pa'y nga rod, madam. Saan pa'y asin mangpot? Anya, napanan na ngay. Saan ka di nagpakadarin mo ah? Imawag itay. Una na nga datindaran na a birthday party. Nga mawamutan. No kadwa na matket din ni Gerson Anopio na. Okay lang. Patya ka saan na abaybay anti anak ko. Wan matkit di madam. Sige nga Rod. Rabi iditan iso amaturog kan Karda. Wan madam. Saan kami amatuloy nga agawid dita Pilipinas iti asawak? Anya? Inton umay atawan siguro manan. Tani, ado pa'y tinasken nga asikaswan mi dito'y abroad. Kawan madam. Iso nga gananad kayo iti anak ko dita, ha? Wan ma'am. Okay nga Rod, bye! Nagchat manin da ito alalaki. Jak am mo da ito eh. Ngam entertainer man. Taparik na akmat da di a Gerson. Kita akman taramidan na. Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko. Tapno saan la asyak ti masaksakitan. Kanayon nakapagimunan na di a Gerson. Iso nga aramidak man matikastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend kin ni Gerson. Taparik na akman tawanan bain. Nanakarda, adda sa nga ilik no madamdama ha? Asino balasang ko? Ni Prince. Asino a prince?
Agar-aram kanya. Anya! Nay, apay awan kayon ayakan ni Gerson. Nag-break kayon balasang ko. Saan? Ngam kayat ko apariknaan. Iso nga ayabak matlaang ni Gerson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya! Ay susma di balasang ko. Di mo pagimunan dyan nubium. Ta mga naglaban da. Kayat ko ariknaan na ti kanayon nga iparparik na kanyak na. Anya! Namin ano nga ibagak asardangan ng ti makitetex kadagigay ababae. Ngam natangkan ti ulo na. Iso akitaan namat nga rod ti aramidak ita. Diyak lang yung pag-arop. Talaga gaya mo napintas ka iti personal. Saan lagay mo itilad na na napintas ka, Julia? Nakarkaro pa iti personal. Agyaman na, Prince. Busy kang salita ka ti text mo, ha? Ako sorry napatig-abanag ngamin. Mabigla nga. Okay. Take your time, Julia. Nagbayagmat nga ag-reply dahito a Gersonen. Addan sangmat sa baling aramidan na. Ayan na nga tan. Di pa ilang nga taumay. Mabalinta ka diti rumwar. Talagang awan pa'y reply na. Di awanan ba yung alalaki? Ayan na nga ta. Asino nga tati kaduan na. Anya tara aramidan na. Ay, awanan ba yung talaga dahil yung alalaki? Adan samat kasuron mo. Ay, iko. Anya di ko na, Prince. Kunak, mabalinta ka diti rumwar. Intag pa siya, Ha? Ay, uwan. Sige, uwan, Prince. Agpasyar ta. Tamaburburyo nga. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag ang orasyon na. Ada ka din ni Julia? Rimwarda, barawk. Ha? Asino ti kadwana? Tay lalaki asim marungkar kan kwa na dito'y balay. Prince tinagan na. Asino a prince day dyan, nana? Ay, kway, tsaka mo. Gayem na siguro. Ay, sumrak ka pa'y Saan nana? Pumanawak matla dagos. Aday na. Naipos kong tiladawan ni kini Prince dito'y restobar. Intag ko pa yan kini Gerson. Parik na akmatyawanan ba in alalaki. Syaklatan akanayon ti parpariknaan na. Kitaot man tilain na ita. Shoot mo pa, Julia. Okay. Umaw-awagan kita sa lalaki. Nakita na siguro ang tipos ko. Jackson sumba. Julia, adawak mo. Baybay am dito. Amang ano na patagnawag day ta? Saan? Iyop ko kit din ti cellphone ko. Julia, nakapimpintas ka talaga. Ti imak, Prince. Talaga ka di ngawan pa inobyo. Awan pa'y. Awan. Basta, palubusan na ko mga ron nga agaramkan ka. Agayata kon kan ka. Nga uray di santa pa yan nagkita ti personal. Ha? Saan kumapela ada ita ti pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti agrelax. O sige. O toy, nayunam pa itin inumam. Inumam amin da itoy. O niya, naawagam ti anak ta. Saan pa'y nga ron? Di karda tinakasaritak. Saan ka no paya si Mang Patijay balay ni Julia? O niya, ni Man Gerson ti awagam. Inawaga kon, ngam saan nakanumat akadwa ti anak ta. O niya, ne, apay ngay. Kunak man no iso ti kadwa na. Sa bali ka no ti kadwa na arimwar. Iso siguro tinakitak itimpos na aladawan. At da sa bali alalaki akadwa na. Oh my God, Julia. Bagkatan ka. Hindi mo nga ipang-ipanam ka nga. Maturog tayo ti hotel. At palabas tayo ti rabi dita. Sa dino ti ayan ko. Sweetheart, good morning. Apay nga data dito eh. Anya tinaramid mo kanyang. Di ka man naging didihan mo, Julia, sweetheart.
Abay, alipatan mo ti amin. Awanan kay ti bain. Apay ginundawayam ti pan nakabartak ko. Ay, ayatan ka, Julia. Nakasaganak ang mga ikalay sa kanila. Takdarak tinapasamak itinagbaytan ta. Agawitan, di kan kaya ta makita. Mananggun daw ay. Naggapgapwam, Julia. Ay na, nagdandanag kami kan ka. Pati da mamakan papa, maawag da nga awag kanyak. Kastamutin ka ni Gerson Anobium. Sige tagsyawarak na nakarda. Dagaangin na. Naggapgapwan na nga ta. Kanapay akas jay tilangan asimbangpat. Kaslada na dagsun na parikot na. Apay ana pasamak ti kasya kanyak. Ni Gerson tinopyo. Ngam apay asabali tinangirok maak iti kinababae. Awanan ba inday jay alalaki? Binartak na kiti husto. Kalpasan na. Makonsensya. Nagbaso laki tinobyo. Anya taraminda. Julia, balasan ko. Anda ni Gerson. Rumar ka dita silid mo tasangwam. Nasakit ti unok, nana. Pakibagayo abaliwan nanto ti umay. Please. Apay ngay akas lalikliklikan na kan tinobya, manong. Wen nga ron. Inblak-lak pa yan iti FB. Awanan ti pakakuntakak kang kwa na. Tunggal mapanak iti balay da. Adlaw adinak kaya't akasar mo. Ha? Ala, amangan mo't no dan sa bali anobyo na. Awan tiyan mo ka nagbasulan. Uno nagkurangakan kwa na ading. Rumbang ko mga ron akasaritan na kaatap na mumtar aramida, manong. Wen nga rada. Makabulan ng awan komunikasyon mi. Mariribo ka nak. Amok nga dapagdaldala ng balasang ko. Mabalin ang maamuan ti problema. Tapno amok ti isungsungbat ko kada mamaken papam no umawag da. Mabainak amang ibagay ti dayto nanakarda. Di kag babain. Nabayaga ko nagpapaay kada kayo kas babaunan nyo. Kasla anak kameten. Isong apektado ak tunggal makita ka naliday ka. Nagbaso laki dinobyo, nana. Ah, anyat kayat mo asawan. Dayto yan ti pagdandanaga. Nagbungan ti pananggundaway day di lalaki kanya. Masikogak na nakarda. Anya, nagpa-check up ka ka din. Wala na. Kat positive. Anya, agad ka sa nung itan. Awagak ti ama ti sikog ko. Taibagak ti kasasaad ko. Masapul atakdaran na dinaramid na kanya. Agad ka sa nun nga itinobium. Kasaritam nga rod Sana, nana. Mabainak asumango kan ko na. Agyaman nak. Tanakisinara ka manan kanya, Julia. Kailiw ka na yan. Masikogak, Prince. Masapul nga'y kasarnak. Di talaga yan. Awan problema. Ngamin, ay-ayatan ka mata talaga. I love you. Kaano nga rod ti panangikasar mo kanya, Prince? Iti kabitan na panawan, sweetheart. Makiasawa akon, mama. Nabiit kayo pa'y anagamamoy tinobyom. Nga makiasawa kan ko, ana. Kapilitan, mama. Ngamin, masikog akon. Ay, anyan. Kung akno ni Gerson ti makaginasat mo. Basol na no apay anapasamak ti kastoy, mama. Basol na no apay nga insukat ko iti sa bali. Ay, ayatom ka di ti ama ti sikog mo, anak. Saan, mama? Ngampatyak ama sursurok to nga ayatan. Bayat ti panaglabas ti alda mo. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Julia. Awan mo ka nagbasulakan ka. Lading ita. Nga madalitan. Nalpasan ti amin. Masikog akon. Iso ang makikalay sa akon iti ang matisikog ko.
Jakmat kayat nga ipaako kan katisikog ko. Kan mabain akon kan Gerson. Apay akas ti tinagbanagan ti ayan ayata. Kasanon dagiti arapata. Talaga akas na. Nalabit. Saan adata tinaikari para ititunggal maysa, Gerson? Apay ngay takala ang asumangpat, Prince. Manunga aldaw ang nagpukaw ka dito balay. Amumat ang kabulana kung iti may kadwang anak ta. Awan bibiyang ko. Rumaramat lang, ha? Apay akas tamanan tilang ang asimangpat. Babayo. Kaano nga tangagbalbalo ti asawak. No amok lang ang naigumon gayam iti maiparit nga agas. Diyak ko manakias asawa kan ko na. Ala, agnaid ka pa'y laang dito'y balay, nukunam ames stress kay di balay yo anak ko. Tano saan ngagbalbaliw ti asawam, ang mga noan niya pa'y ti maaramid na kada kayo iti anak mo. Sana bale, nasaan kami ngagsubli di abroad. Agyaman ak, mama. Ala, di ka nagsangit. Awata mo'n tigasat mo, anak ko. Talaga akasta. Basta di mo baybayan dagiti anak mo. Nagdarasudo sak ngamin, mama. Tila ang bagik ti pinanunot ko iti kalabas. Isuan ang pasamak ti kasti kanya. Sayang lang. Tasaan ani Gerson tinakagasat ko, mama. Siguro, no iso ti asawak ita, nakaragragsakak ko, ma. Iwak simon ni Gerson iti panunot mo, anak. Tadan bukod na a pamilya. Ti aramidam ita kat ipamaysamlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Kat ikararagam di asawa mo. Asapay lakuma ta makaamirisan. Kat idyanan dagiti bisyo na. Sakbay nga giwayat tayo iti adang, panunutan tayo pa iti maminribo adaras, nurumbang wano saan ti aramidon tayo. Tanariga ta may subli, tinapalabas. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali man na napagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Hi, friend! Bea, friend! Ala, imbag man tanagawid ka. Sumra ka. Thank you. Ala, pimintas ka. Talaga? Ay, thank you manan. Aywan, adakad wa kasi mangputsi ka. Asino? Ni June, aday je balay. Jakon ing kuyog tinabannog iti biyahe. Asino day jay Ajun? Nobyok, may sa pulis. Professional ti nobyo. Ha? Agsusweldo iti binulan. Iso nga uray sa anak agtrabaho katayos lang. Ngamin, agsusweldo iti binulan ti nobyo. Bea, Iso asika, tay professional mo ti sapulem, friend. Saan nagaputagwapo kat aklunam mo tinadagos. Nga uray awan mo trabaho na. Practical ti biyagitan, friend. Bea, inyagan ka itilang ka. Naluuman day. Yada yung mandita pruta sa alis. Ha? Apay, di mo't paboritom day to ide. Diyak kaya tiangot na. Ibilang mo day ta. Pasensya ka na aginawak ngamin. Ado ti diyak kayat nga angot. Agsakit ti rusok ko. Lukas ta, masikog kan? Kat congratulations, friend. Agyaman na kaalis. Anyat imbaga tinobyong nay, idinaamon na masikog kan? Siyempre, naragsakan. Di saan kan nga agsubling agtrabaho ijay syudad. Saanan? Di na kun palubusan tinobyo kang agtrabaho. Agkasar kayo ka din? Unang,
No next year pa makumikom nga min tinobyo kiti trabaho na. Kasta ka di? Katsi ka, kumusta kayong matan ka ni Mark? Ada ka di matan na pasama kiti nagbaktan nyo? Masikog ka di matan? Ni? Advance na unay ti panunot mo, friend. Awan pa'y napasamak itinagbaitan mi. Anya? Ay na, kundi ang makamot. Ay, anya kay ti masakbayam no iso ti pakiasawaam. Katawan mo't na talaga na trabaho na. Makikons-construction lagayam. Kwa? Ay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigat, friend. Naimbag kanya ka, ta professional jay pakiasawaak to. Sikat ti pakaasyak, friend. Ngamin, construction worker la ang genobium. Jay kas iti boyfriend ko, professional. Kan, natalgad pa iti trabaho na. Agkasartan, Alice. Sikat ti makaam mo. Total, nahustuan tamatan iti tawan. Kaya't ka na kasara. Tamang bukol tan iti pamilya ta. Oray siya, kaya't kumatan ti makikalay sa kan ka. Ngamin, kaya't kaunay nga agbalin nga asawa. Ken amadag iti agbalin to nga anak ka. Agyaman na ka. Kastahak matan ka. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka, Mark. Kablaawan ka, friend. Naimbag man, tada ginastos ni Mark anang ikasarkan ka. Agkons construction laang. Ay, kwa. Manumutlat sweldo na iti dayjay ngay. Nagtitinulungan dang agkakabagyan, Bea. Timulong pa'y ni Uncle Pido nga ulitag na. Ay, piman mo't Mark. Angam na siyak to ti agkasar. Ay sus, bongga. Saan laak simple, friend? Di mayat, friend. Naimbagan ka, tadakkel sa tisweldo jay nobyo. Wana. Kaano kayo nga rod nga agkasarangay? Dakkelan ta sigog mo. Mabiitan, friend. Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno yung grande ti kasarmi. Bongga! Ay, kaasim at jigayam ko, nanang. Apay Bea. Wana, tamangurkurangas mo at jinakiasawaan na. Sana baknang. Anya, pagkunaamot. Kasano? Construction worker jinakiasawaan na. Ay na, sigurado. Agrigat to ni Alice iti sidong day dya lalaki. Di mo lalaengen dagita at trabaho, anak ko. Tadisente dagita at trabaho. Kan uray man saan abak ng di asawa na, basta nagagitlakit di ngagtrabaho. Awan lat ammo kon. Ay, naimbaglakit din ata professional dyan nagbalin anobyo. Kat kaano nga ron nga ikasar na katinubyom, masikog kan. Into no may atawan nanang. Kan mas daawak. Apay asag paminsan nga umay tinubyom dito'y pagababa nga manak ko. Sag paminsan lang nga ruden, nga trabi ipay. Saan pa'y nga agpaot dito'y. 3 oras nan sala dito'y balay. Kalpasan na pumanaw adagusan. Ay, katgagangay na ata makumikom nga ron iti trabaho na. Pangrabi ngamin no daduma, nanang. Mark, Alice, itatagasawa kayaw? Nasaysaya at no nakabukbukudan niyaw abalay. Uncle, awan pa'y mo't pagbalay mi. Itin kaun ti balay ko di sabila. Tawan mo lagna na di jay. Da kayaw ti mang tawid iti dayjay. Ta awan ket nga ron asawa ken anak kaw. Sisya kaw ngagbibiyag. Agawid kayo ijay, tag mula-mula kayaw. When no agtaraken kayaw iti dingway no isaw. Ha? Ay na, agyaman kami, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpit kayaw Agbinadang kayaw iti rigat ken ginawa. Sapay kuma, tag nanayon taw, ti kinaragsak yaw, anak kaw. Agyaman kami, Uncle. Nalawan sa unay tar-aramidem akulungan ti baboy, Mark. Wait, bakit? Tanayunan tanto ti alaan taburyas. Ala, kaalaan ta nga ti agtarakan iti baboy, lakay.
Saan tanto nga ta malugi? Awan kastay padasan ta bakit? Amom, marikrik na ka napintas ti agtarakan iti baboy ditoy. Taado ti danom. Iso di ka madanagan bakit? Saan ta malugi? Basta giddanan ta iti kararag. Tamok nga dantulat ta kaasin ni Apo Diyos kadata. Sa paakti mapanigitalon, tayo nakdalusan dagiti mulak natin bakit? Sige, tasyakton timang pakan kadagiti taraken ta manok kan baboy. Alang rod. Ano sampay lang ha? Wen, agin nanos ta lakay. Ag tinulong ta para itinapintas ang masakbayan to dagiti anak ta. Asino di kinasaritam iti cellphone lakay? Di ka sinsin ko bakit? Natay ka ano ni Uncle Pido. Anya't impatay na. Naatake ka no. Anya. Ay, kaasimot ni Uncle Pidong. Sapay na kasingsingpat. Wen nga rod. Ngaman niya ngay, no ijay langan tinagpatinggaan ti biyag na. Awan mabalin tayo. Mapantay makilamay bakit? Sapaan tayo ti agbiyahe inton bigat. Marka anakan, tangay sika ti kadkadway din ni Uncle mo apidong. Sika nga ron matan, timang tawid dito balay na dito syudad. Ay wanam ti balay nawan. Naimbagla pa kitagdagusan may no kas diyang agpasyar kami dito. Agyaman na kante. Nagsasaritaan min nga agkakabsat dita. Kat napagnunumwan may asika timang tawid dito balay na. Total, adan kabukbukudan mi abalay. Kan masyan kami kan kataulila kan ademang. Iso asikan timang tawid iti daytoy. Sige ante, katagyaman akmanan. Saan mi nga ugali ti agag-agom tamadi ti kasta. Lalakay kan babakit kami nakakabsat day di Uncle Yo. Saan mi may tugot dagita inton matay kami. Iso asikan timang tawid iti balay day di kabagis may Mark. Agyaman na ka talaga ante. Inton makalako ta iti tarakan ta baboy. Kaya dagiti itlog ti manok ta. Patarimaan tanto ti balay ngayon patawid kanyak ni Uncle Ija syudad. Ha? Apay, ijay tayo ka din nga agnaad, Mark. Saan? Ipatarimaan talaan. Ta ipaabang ta. Anya? Napintas ang negosyo ti kasta ija syudad. Papintasan ta. Ang mangilasin tamot iti kwarto, apag turturugan tayo, nagpasyar tayo ijay. Kat, adakan ka day tanakay. Sayang ngamin dagiti mulak dito yung napanawan tayo. Ken, biro kung tibagik ti trabaho iti daga. Iso apapintasan ta, di balay tayo ija syudad. Tapaabangan ta bakit? Ngam ipakadam tupay kadaan tim amangan no dida kayat apaabangam day jay. Well, siyak to ti makaam mo ang makisarita kadakwada. Awan problema iti dayta, Mark. Aramidin nyo ti amuya pagsayaatan nyo. Kukwayon day jay, iso nga awanan pakibyangan mi. Noan niya ti plano iti day jay balay. Agyaman nak nga rodante. Basta di mo ko mailaklako. Ano, adapan nakabalin na kaanakan. Tapakalaglagipan tayo iti day di Uncle Yo day jay. Wenanti, saan to ang mapasamak na ita? Napatig day di Uncle Pidong kanya. Iso ang napatig amin ang napanawan na. Ngala nga rod. Adalakit pagpatarimaan mo, sige, makamukan. Nasaya at kit di day taan na panunot mo. Nalakot ang dagiti taraken ta, nakay. Wen bakit? Iso nga parugyantan nga ipatarimaan di balay tayo di syudad. Ang mga latamanan iti sa bali atarak nanta. Tapnadan tumanan ilako tayo. Sige, Mark. Uray ininutin ta patarimaan ti balay. Tinapatag, malpas. Wen, patcheck nga dakaasi ti Diyos. Bakit? Kasla kaano laang idi matartarimaan ti balay ta. Ita, nalpasan. Mabalinan ang maipaabang lakay. Wen nga rod. Uray nang ina ti abang dito eh. Sigurado nga ado ti mayat nga agabang. Taasidig iti sentro. When walking distance ko naman. Ala, agrobot ang roden bakit? Taagawid tamanan ni Diyay probinsya. Tainta kitain lagi ti anak ta. Inta pa'y gumatang itiyawid ta iti probinsya, Mark. Wen bakit? Alice! Ha? Nibiya da iti Ay na! Ay! Long time no see ah! Wen nga rod, imbag ta nakita na kami.
Ay na, dandani saan kayo mabigbig. Tanagningisit kayo matan. Ha? Apay, ang imisit kayo matan. Apay, anya trabaho yung adwa dya probinsya. Agi sur-sur-sur kayo itinatangala ko yo. May initan kayo? Gagangay na, Bea. Takapudutan jay ayan mi. Una nga may na, madlaw makakaasi kayon. Madlaw nga agrigrigat kayo iti kastala ngayo. Ha? Noan ya't pa nagkitam kada kami, isun Sigangay, kumusta kan? Masikog kamat manan. Una, may katluntun nga anak ko dahito eh. Ha? Nagkasar kayon itinobyong? Kwa, intun umay atawanan. Kasta ka di? Ayabanda kaming tungarod Ay, kawana, umay kay to. Nanang. Ala, apaya kas tatarupam. Nagaduti ka muul mo, anak ko. Impagat-pagat nagtasawa ni Edgar, nanang. Anya, no kasta, adda asawa jay nobyom. Ada. Kunak tupay kat, husto tinabayagan nga atap ko. Nakadkadlaw ngamin nga adda asawa day chay. Tapay adi na kaipasyar ijay balayda. Ken kanayon na nga itantan ti kasaryo. Kasano kaming kadagiti anak ko. Ay, ala ka tawatam tigasat mo anak ko. Anya ngay kat addagitan. Basta suportaran na adagiti anak yo. Tane, awan met namnamaem apangalaan iti pang suportar mo kadagiti anak mo. Nanang, kwartayo man. Nay, pangalaak ngay iti kwartak. Kat nagbasit mo ti mapaglaklakwak iti sampagita iti sangot iti simpaan. Ay, sapay awanan gatas ni baby. Jay amada ngay, awagam tadumawat ka iti suporta. Awanan ti maitid na akwarta, ta nakabalo din, nanang. Anya, apay anabalod. Indarom ti asawa na ata, grurutap ti babae na. Anya, Ay, problema pa iti pagabang tayo dito itagus tayo. Awan pagbayad tayon. Tani awan mo tin maitid ti ama dagiti anak ko. kat kasano nga ruto anak ko. Agawid tayon iti probinsya. Agpasyudat tayo tun bigat. Tabakasyon dagiti ubing, bakit? Sige, taipasyar ta dagiti anak na. Agam di tayo mabalin nga agbayag iti syudad Tawan mga sikaso ka dagiti tarakan tayo dito. Kaya dagiti mulak. O sige, lakay. Anto iti abang ti balay, bakit? Nagbayad ang ti agab-abang. Idulin mo na lakay. Si kalatan. Tas si kangaro ti para igam iti kwarta tayo, bakit? Malaman lang. Ala. Agrobwat kayo kadagiti anak ta. Intay man nagpasyar iti plaza. Tarong nyo dita. Tren talangan ti may agore ka. Mabigbig ko jag laklako iti tarong iti sidewalk Tarong yo. Ha? Eh, Ni Bea mo tayo jay. Asit ganta lakay. Ala, agorder ka iti kayat mo akanan, Bea. Kwa, awan pagbayad ko, Alice. da kami ti agbayad. Di ka madanagan, Bea. Agyaman nak. Nalibre ti pangaldawak ita. Ayan dagiti anak mo. Ay, adada iti probinsya. Ni nanang ti mga awir kadakwada, Alice. Kasta ka di. Masapul mo't ngamin amang gadak. Babaan ti panaglaklako kiti sidewalk. Pasaray tiliwan da kami, iso ang masapul nga agbalin kami nga alerto. Sisak lang amin amang supsuporta kadagiti anak ko. Ayan ti asawa mo ngay. Nagkasar kayo ka din. Awanan. Nabayagan anabalod. Gapoy ti kinababaero na, Alice. Kan dinak na ikasar. Tadasigod a pamilyana. Anya? Iso kablawan ka, Alice. Ngamin, nagasat ka iti nagbalin nga asawam. Nakatumpong ka iti baro, kan nagagat nga asawa. Kat ita, napintasan ti biyagyo.
Day tamat ti pagyamyamanak unay iti Diyos, Bea. Ngamin, inikanak iti responsable nga asawa, kan amadag iti anak ko. Ba nagapangapapalak itakan ka. Mababainak nga rod. Ngamin, tinagtagibasit ko ti asawam idi. Sorry, Mark. Awalan niya man na kanyak na jay, Bea. Mababainak ka talaga, kada kayo. Di mo laisen ti trabaho ti padam a tao. Kan di mo mat paglastog dado a kwartam, nang runa no saan mo mat ang nagbannugan. Ala papagayam ditan ti nagpatinggaan di sa balimanan na pagkadalan nga istorya wan na pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless. Biyang ti tao. Agkasartan, Bek. Agbay sorry ko. Uy, tap na sigurado ang mabukudan kan. Oh, pinaragsak na kididay nga imbagam, Rico. Agyaman na ka. Kasarita tanto nga rod na mamakan, papa. Ay, kwa. Si kalangin, di makisarita kadakwa na, Beth. Anya? Duwata Mabainak. Ngamin, awan kwarta kapag kasarta. Kasano nga rod na makapagkasarta no awan matgayam kwarta mga aramatan ta. Di, kwa. Ibagam ka na, mamakan pa pa. Ta isoda pa ilatag gastos. Anya? Naibaga na kayo ha, tabak nang kayo. Kasano no dida kayat? Ipilit mo tapno umanugot na. Papa, agkasar kamin ka ni Rico. Ada-ada kayo dayta. Nahustuan kayo mo tali na tawan. So, okay lang kanya. Iso na laang ta. Tanya. Kwa, awan pa'y urnong ni Rico, papa. Awan kwarta nga aramatan ni. Anya. Nah, kasano nga ro na makapagkalay sa kayo no kasta. Ibagam ka ni Rico ta gurnong pay. Intunad dan urnong na sa kayo ito agkasar. Saan na mabalin ang maitantan ti kasarmi, papa? Tani, ang mga nagsikuga kung iti mabiit. Tanailawan kami iti nobyo. Anya. Iso ang masapul nga agkasar kami. Anya nga ro, di gastusan nyo nga agkasar. Kwa, da kayo pala ti aggastos papa. Anya. Anya nga iti masakbayam iti day ti ariko. Kat istambay mo't day ti hibet. Nabisyo pa Ay ayatat ni Rico, mama. Kan ay ayatan nakmat. Awan trabaho na. Anya nga iti pangbiag na kan ka. Agsapsapul mo't iti trabaho na, mama. Apag isuntuan no agasawa kamin. At dantumot ng trabaho na. Talaga ka di asaanan ngagbaliw ti pangadag mo. Saanan, mama? Basta'y ayatak ni Rico. Sige, makaammo ka nga rod, anak ko. Anya ti plano yo itatanalpasan ti kasaryo, Rico. Ben, pag naadan nyo. Ni Betman mo niya ti desisyon na, mama. Sika man, Rico. Sika at ang desisyon. Ura gawid kami ijibalay mi, mama. Adda kada kayo dayta. Agtinulong kayo ng agtrabaho para itibuklan nyo a pamilya. Ay na, pasensya amon to'y balay mi bet Kalkalapaw lang arudan. Marmarga ay pa ay. Okay lang, nanang. Kun saan na simentado ti datarme? Ay na, nakababain pa'y kit din kan kabalasang ko. Okay lang, nanang. Sa anak mo ta na arte? Mala, mabitlaan nga ron tayo nakitaan tayo lutlutwak arabong. Tayo ti sidaan tayo. Agsidsida kay tirabong balasang ko. Uwan, nanang. Diyak kaya tag na dito, Rico. Saan na ka makaanos? Awan pa'y gayam kuryente yun dito Agawit ta iti balay inton bigat. Ita, napanagnagamon ti kinarigat ti biyag mi. Ultimo kuryente kat awan. Iso nga aganos ka, wan? Saan na ka makaanos dito a lugar? Ijay balay mi ti pagnaadan ta, Rico.
Kanya tin pagkadyanak tagan ka. Apa nagsublida dito'y balay. Insublida mo, nagitikarkaret na. Di na ka no maanusan ti agnaed ije balay dari ko. Saan ka no akomportable? Kalkalapaw la ka no ngamin ti balay da. Ay, daitaan tay bagbaga. Nukas lang tumatek ka, kimpet iti dayjari ko. Oh, marik na itan ti rigat, iti sidong ti asawa na. Parang makasapol tumot lang iti panggadan di manukang taa. Ado ti bastre ka na trabaho. No talaga, akayat na ti agtrabaho. Kumusta, Rico? At na playa matrabaho? Ay, awan pa nga ron, Papa. Narigat mo ti makastrag iti trabaho. Ada pangisar ka. Bagar iti may sa grocery. Ha? Pasensya ka. Narigat mo at no agtugtugaw kay latan nga agasawa dito balay. Nagtrabaho ka para iti masakbayan yung agasawa. Uwan, Papa. Kuyugon kayo itong bigat, tayo apply ka iti trabaho. At dagayam ko apangisar ka. Anyamat ni Papa. Pilitin na nagtrabaho, kudyak pa yung nakasagana nagtrabaho. Pagusto amlatan ti kayat na tapno saan da agumuraken ka. Apay nung sikat nagtrabaho? Anya? Ay, nakarkaro na di da ka maawat a manugang no kasta ka. At data dito'y balay. Kalpasan na, siyak pala tagtrabaho para iti pagbiagta. Kat adda ka laang dito'y balay nga agtugtugaw. Anya lat sawandan ngay. Apay nga min ayang ay surat pakasikuran. Asino tinapatpatagkan ka? Siyak nga asawa? Wano dagiti demanding nga dadakil mo. Napatag kayo amin kanya, Rico. Pagusto amlatan ti kayat ni Papa. Tapno awan maibagada. No kasta, mangrugin nga agtrabaho inton bigat ti manugang ta, lakay. Wan, nawat adagos tagayem ko tinangisar kakin ko ana. Ngumaton to kano ti sweldo na into nagbaybayag. Ay kat nasaya at anusan na ti kas ti trabaho, ta saan mat ngamin ang nag-eskwela. Uwan nga ron. Agyaman kit diya, tanaawat adagos. Okay ti sweldo na ijay. Makaurnong da nga agasawa, no muda ti agimpad. Wan talibre mat ti kananda dito'y balay. Kan aminan ang masapsapol da dito'y balay. Libre amin. Oh, nasapa ka mata nagawid, Rico. Nag-under time, Mac. Nasakit ti abaga kan sikat ko. Agikata ko niti trabaho. Anya? Makabannog ti kasi trabaho. Nakatakdirak nga malam. Santo pa'y laadda suplada kan suplado a customer. Nagginada ka nung agungunay. Eh, nabannog nga ron. Siyempre, aginanak Rico. Sigurado asitaan nakmanan ni Papa na makita na anasapa ka na gawin. Grabe mo tiyaman. Istrikto launay. Pumanaw tansan dito'y balayo. Papanantangay. Awan mo't sa bali apag naagdanta. Agabang ta. Anyat pagabang tangay ka awan mo't trabaho ta adwa. Tako na mo't nga gikat kan iti trabaho. Alaam mong titawid mo kada mamakin Papa. Ha? Ni? Wan ngagpaisan niya? Wun. Alaam mo, talumasin ta niti pagnaadan. O sige, kasaritak to nga rod ida. Mama, ala ako man titawid ko talumasin kami iti pagnaadan ka ni Rico. Apay amasapol a pumanaw kayo. Okay lang mat kada kami iti amaam. Nga oray dito yan balay ti pagnaadan nyo iti agnanayon. Grabe mat ngamin ni Papa. Puwersaan na agtrabaho ni Rico kat nasakit nga rod mo ti pagbagina. Anyat kayat nyo. Ang dependar kailatan ka na kami kani mamam. Papa, Panangisakit araramidag. Tinulungak lang aruda na nakastrag iti trabaho di asawam. Ngam di mat nakaanos. Saan mo't anarigat ti kas di trabaho? Narigrigat ti konstruksyon. kas lang amin saan na panangisakit kararamidan nyo. Di yun sa ngamin kaya ti kaadami dito balay. Isungay si istriktuan da kami. Saan na punno da ita? Di nak lang amin maawatan. Ala, husto daytan. Oh. Pangaasiyo, di kay aga pangagama. Mala, no kayat yun ti lumasin. Sige, makaammo kayo, Beth. O sige, ngam masapol nga itad yung titawid ko. Tap na daramatan ming agasawa.
Anyat makunam iti naibaga ti anak ta, lakay. Ay, numapalin ka dyan kayat. Masya na ka dyan anak na. Sadot tumat ngamin di asawa na. Lakay. Ala, itintan titawid na. Patganta ti kayat na. Ngam saan ta nga itid amin. Kunak man no agabang ta ako nam. Apay nga imay tamanan diti balayo. Dito ti pagnadantan. Anyamot tan. Diyak nga ron makaanos dito'y kunakkan ka. Sayang ti pagabang ta. Iso nga anusan tan dito'y balay. Adamat pagabang ta. Adamat kwarta ta. Sayang nga rod. Agabang ta nga awan mo trabaho ta. Iso nga anusan tan dito'y balay. No di ka makaanos, agawid ka asiksika di balayo. Basta pagbingayan ta titawid mo, tagasawa ta. Nagkasar ta. No anya ti kukuha ta adwa. Anya? No anya, agawid ka pa ila di balay o siksika. Uno aganos ka dito'y balay. Sige. Agano saklat ta dito yun. Ante, nakalagip mat dain San Rico apin masyal. Ay na, agnagdan dito'y balay kaanakan. Ha? Pimanaw dan ijay balay da balayan nyo? Wen, dito'y kanuti kayat dapag na edan. Saan samot ang nairwam itirigat di manugang nyo, ante? Ay, katagano sa tamarigrigat mga rod tinakay kamangan na. Irwam na at ibagi na dito'y probinsya.